Kohinoor diamond hi lisit chunga dinga zong diamond hola adinga aman tampen hi in tuni ni khu England te aleng nu Queen Elizabeth athi pa na he India te injong Kohinoor diamond hi India te a hi India te hongnung tha uvin lale uvin ti a kiboina na sata in anaso in Kohinoor diamond hi aman tamdan cho phat masalaya an seidan wa chu Kohinoor diamond aman to hin lisit chunga mi min lisit chunga mi him ke khanin ni khatna sum alo do azat to Kohinoor diamond hi aman he akibangi tin asei uwe chikeu se chu hilovin Kohinoor diamond hi sabse na diamond hi tin jong asei kin uwe ani ni ho cho awa ho deu hinla chungwa bangse na nasata chude hi tin jong ake sei kin ni hello loite ho na bonven ni khopa tuni ni khu a he lisit chunga dinga diamond man tampen Kohinoor diamond kiti thusim chu sei ding u hi in pele thusim chu panjing uti 1854 kumchun India jong chu British state and topa ovin hicha achun Governor General Lord Dalhousie jong chun kumsom lenga chapang pa cho Punjab ma pat England gam sunga chun asole Lord Dalhousie chun kumsom lenga chapang pa chu anu to khom chu aphat lu ding hi he ji chun aman jong chapang kumsom lenga chu England gam sunga chun asolin England na chun amazong Christian hong ke so in Queen Victoria achapa Edward 7 to chun loi patha ai honin chapang pa chu British lengte in sung chun anavetum uvin ama chu kumkhatna 50,000 ke papi nan stipend chu na piwin chi stipend chu tuni ni khua sumho to iga hisab da chun 650 million kumkhatna India suma 650 million chu kumkhatna stipend chu anapi do hi ji pa chu koi macha dang hilowa dunia hi no Prince DULEEP Singh chu hi ama hi Maharaja DULEEP Singh ti azong ke ji hi Sikh Empire te India adinga achai na pen bai no hom achai na pen jong hi ama kumli masanga England na kisol masang chun 1849 kumchun British te to chun Sikh te jong chun na sata in gal an umuvin British te en jong azo pa no chun British te lam kai pu Lord Dalhousie jong chun kumsom le khat chapang DULEEP Singh ko ma chu diamond chu Queen Victoria ria ko ma ki surrender routine an sei ichi diamond chu tunia sei digo Kohinoor diamond chu hi iti chun aman diamond chu surrender abol pa chun in laigam sunga ko na chu 6,700 kilometer gamla ko nga ko na chun hong ke po in London gam cho nagigin tuni chan gi hin London na umin min asei ji na chu hi chu diamond hi bangse na diamond hi tin jong subset na diamond ake samse hi jong tin chun asei ji we aji chu hi chu diamond ji a hi galatul tampi tesan tampi analunga thilphalo tampi jong an su do hi Kohinoor diamond hi tuni ni khochan ke hin Tower of London na ke koin hilahi sana British miten ani zo sew ama ho khanga sana na chomjo sew akoi na wa cho Kohinoor diamond jong he an umi tuni ni khobang hin India te hilo le muntampi akuna mi hon ke ho diamond he tin ana thumle jiwe ichi athumle o hi di ahnam chatengla Kohinoor diamond hi koite changdham ti ichi story a he in seeding o hi Kohinoor tu hi thusim tamta omin tu ahin Kohinoor hi koin anamudo a koin analaido hamti thu cho seu hiti East India Company akuna civil servant khat theo medical report aji na achu hi diamond hi leng ama ho pathin Krishna khanga ko na chu hi diamond hi an umpe hetai tin aseye so tingla hi diamond hi kilai do na hi Kohinoor mines akitin hi Golconda region na ama hi Kohinoor mines hi joting la Kohinoor mining hi sawin nate Kohinoor mining hi KGF flima hiropan anathona munchuk Kohinoor mining hin layawang he Kohinoor mines a hi Golconda diamond wang chu Krishna wadung aningho akuna tuin ahin not dozi hi Krishna River na hi le Andhra Pradesh a hi 18th century khanga chu hilai muna kyu se a hi diamond anakimu a hin in la abana diamond hungkimu na chu 1725 kuma Brazil a jong diamond na gam khat chu a hin mu do ovin hi hin la
India zo chu diamond au umeti a min anamudo amasat ji chun Kohinoor diamond zong hi India aku na hungkon do hi ti chu kichi itain apot chen hi Kohinoor diamond akimudo ni adet chit wang cho umpun hinla historian ho hisap dung chu yin 1100 le 1300 ki ka hi ding chun aging cha ove Kohinoor diamond thu lekha akizi hongkimu na masap pen chu Hindu te lekha 1306 kuma an kizi a chun hi hinla hichi lekha chu lekha min jong chu ipi ham jong ke pun chu tingla hichi lekha chu koin azi hamti jong an umpun hinla pade cha record ake koya akimudo masap pen chu 1526 kuma lekha an ji chu hi hichi lekha ji pa chu Fourth Mughal Emperor Jaruddin Babur cho hi amazong 1526 kumchun India hongin Babur na ma umin hichi diamond thu Kohinoor diamond thu cho lekha ajun anaji in aman lekha aji na cho Kohinoor diamond aman hi lesi chunga mi pi zo si ki khat ni kho khat na ato chu hichi diamond aman to hin akibangitin ase Kohinoor ani na lekha ahongki muna cho hi le satjanin 1620 kuma aji a cho hi aman se na chu hichi diamond hi ama lalto na peacock thron kiti a chun au metin asigi hichi ama lalto na peacock thron hi akisip china ding chun kumsagi zen an sim ove chatingla hichi hi ama lalto na peacock thron hi Taj Mahal sanga jong Livia man tama hi Taj Mahal hi Shahjahan an simpa cho hi Taj Mahal ki sip na dinga jong song man tam ta chu lai chun an umin ama liang to na thron ki sip na dinga jong chu muntin gamtina kuna song man tam ho chu ana mangi ve e chu song man tam ho man lo wa chun Kohinoor diamond jong hi ana zawin adang ho chu red tumor ruby ki ti ho cho hi thil kidang ta kha chu hi le Mughal te chun Kohinoor sanga chu red timur ruby ki ti ho zo hi tupi ta in anagi halove aji chu Mughal te chun song chu awa phol le chun an dei jing o hi Mughal ki ti tengle muslim ho ti na hi khalanga Hindu ho le Sikh ho wang chun ruby ho sanga chun diamond zo chu an thupi sa ovin an dei jong an dei zo ove Kohinoor diamond jong chu peacock thron na chun amit laya chun anapan so ove hinla Kohinoor diamond hi amin hi kon hin sa hamti chu ga ki bekit lewan kum zakhat masanga chun Mughal gam sung jong chu Mughal te jong chun Delhi hi anato pha ovin hi le Delhi jong chu lisit chunga dinga khupi ho pen khat hung hitan chikhanga chu Delhi a jong mi 2 million lang ana chenga hitai ga hisab le London le Paris ki gom jong le Delhi population chu len la hi ila Mughal empire te jong chu hongop che che ovin Persia gam sunga kuna nadir sa in jong Delhi te hau naw chu abet amut do atan hi le ama jong athang sewal jingin 1739 kum chun nadir sa in jong Delhi chu hong etek in hi le lai chun Delhi a liang pa Muhammad Shah chu anazovin Muhammad Shah chu Mughal emperor hola adinga asom lenga chan na pa chu hi Aurangzeb atu son pa chu hi nadir sa chun Delhi ai tek zowa ko na chu aman jong sana songman tam kiti thil tampi chu na ki pu le in thil ki pu le tam dan chu sana pu no ho a chu thil aman ho chu Saipi elephant zasagi anamangin camel 4000 anamangin sakol 12000 anamangi sanaho pu na si ase achu izi achu ni cheho sana pula achun Kohinoor diamond jong cho anazawa hitai thildang kha ga ke seikil le nadir sa jong chun Mughal te to pa na chu Mughala ko na report mudung zuya chu Muhammad Sahin Kohinoor diamond hi atarban aluhua cha selji hiti asei pa chun ama ho khanglaya customer chu galum tenglai luhu ki helti custom khat no ma hin nadir sa jong chun Muhammad Sa ko ma chun asein hi la ti chun ama ni jong luhu chu ki hel honin hi la Muhammad Sa jong aluhua ko na chun Kohinoor diamond so hung do tan hi la aba awal jingin nadir sa jong chun Kohinoor tin asigi Kohinoor kitina hi le mountain of light mol pumpi a laiwa elo le asalwa kitina cho hi in exit che wang so ke pun ting le che diamond hi
nadir sa chun amin bo hi tin jong ke sein hin lai chi thil ki ji na chu hi le nadil sa in financial record le kha koi na chu amin chu tarik I alam arai nadiri a hi in hi le kha ko na record ki mu chu hi le Kohinoor diamond hi pekok thona chun anaki mangi tin ke sein hi aman jong Timur Ruby Thilman tam hole Kohinoor diamond jong chu abana chun aniki hi in bracelet tabanga chun anamangi itia chu hin diamond iti hungum hamti record achai na pena latest a ki mo chu hi in la di ham di lo ham wang chu ke pun hin la chitai lo chu record dang an umpu ye kumsom segi lang chu Kohinoor jong chu Afghanistan chilai khanga wang cho Afghanistan num lo hin India jong num lo hin hi chilai lengten ato phanaw cho Afghanistan tu Afghanistan hung ki sim la ai hitan kumsom chigi jen Kohinoor diamond chilai jen an umin lai chun subsit na Kohinoor diamond chu hung ki pantai video mas abul langa ka sei banga chun che diamond ne ho chu wangsin achung wa chung the ti a ki sei bang chun bang sim the ti a ki sei na le khabu chu ne nom lew Hindu text 1306 kuma ani ki ji a chu ki sei a hi Iti gau thu hi in gau thu ta san ho dinga wang chu na ta san diu hin la superstition iti ho ata san lo ho dinga wang chu nui zan ta ki thu de hi iti chen pan uti 1747 kum chun nadir sha jong chu ama agan hoi na hin that tai hi chun ama jong aleng gam pumpi chu ong lu in a man sa durani ama he a man khan abdali a jong ke nadir sha sipai pa jong chun country tha lo le empire atha Afghan Empire ki ti cho hin mudo in hi chun ma hon Afghan Empire te chun Kohinoor diamond hi ama ho a hi tai William Dalrymple le Anita anan le khadu le khaji dungzu ya chu nadir sa atuson pa saruk sa chun Kohinoor diamond chu ade a chun Game of Thrones na anaki bol bang chun ama jong hin anaki bol ji 18 akisiye aman achapa Timur jong chun alengam chu phate cha chun vai an pu in lengam za nam khat jong anala be in hinla aman cha li anein cha thum anein acha thum ho jo se chu khatle khat ki tu lovin ama hole ama ho ki ka chun na sata in ki del na umin apa in za nam khat ama ho dinga na kun wang chun ama ho chun la lo asu uvi a fifth rural pa suza sa durani azinu chun Kohinoor diamond aman lu ding dan chu ti hin asigi na ho u cha hi north south east west a movin lang changwai hi huila a sep movin lang khanin banchung langa changwai hi sep hen lang hi chin changba ho in apha na chan ge sana ho chu kisutu han lang kizu zong le Kohinoor diamond hi mantam na lai di tin jong an asigi Suza sa durani jong chun Kohinoor chu bracelet in anamangin 1809 kum chun amazong aleng to na aku na chun an ki sol la in amazong Kohinoor diamond ki pu in Lahore chun anajam tai Lahore hi Afghanistan Maharaja Ranjit Singh jong chun Lahore chun sa durani chu an ki chol sa in amani jong hilai chun akihom han tai Maharaja Ranjit Singh jong chun ama hi Sikh Empire na do pa jong cho hi in aman jong durani ko ma cho Kohinoor diamond hi APUT a na sei bang chun Kohinoor diamond jong cho na pedo in hiti chun Sikh lengam te chun 1813 na ko na chun Kohinoor diamond cho ama ho khut na chun an umi Ranjit Singh chu Durrani in Ranjit Singh chu diamond chu api phat chun aman jong Durrani cha ki thu pi ni hi le Durrani te jong chun bang phat pin alengam chu akimule kin uvin itia Ranjit Singh in athil bol hoi na zal chun Lion of Lahore hi lo le Sir i Punjab tin jong aneki he e hiti chun phat le ni khu hung che kinin East India Company te jong cha hung ha che uvin ama ho in jong Ranjit Singh 1839 kuma athi ahin he phat chun ama ho in jong diamond chu holdo ding idea chu ahin mang pan uvin hi cha chun Ranjit Singh athi dinga chu diamond chu Hindu ho themga ho na pi 18 akisi Hichu British Day newspaper a ni kesu e British Day newspaper a lesit chunga diamond man tampen chu Hindu ho themgau ho khutna ke peti a phatchin British company te jong chun British government te jong chun East India Company te ko ma chu Kohinoor diamond cho hol votin hin hol sa pantawe British ho jong chun hiti chun hin hol ovin hi le Ranjit Singh athi ni 1839 kum chun
ama ho Ranjit Singh te leng gam jong chu kumli sunga chu mili na po in 1843 kumchun mini Ranjit Singh azinu Rani Zindan le achapa kumnga Prince Duleep Singh bo cho anu hantai a China Anglo-Sikh War yong 1849 kuma chun hung ki chai tan hi le East India te jong chun Punjab gam sunga Singho in vai apu na cho ahin sumang taw vi India gam sunga hi lai mun hi a China pe na British ten ana to pha naw jong chu hi cha chun Duleep Singh jong cho kum som hi tai East India Company te jong chun Duleep Singh ta chun ki ho na Treaty of Lahore kiti chu sign and ball pi in hichile Treaty of Lahore chu ama hon jong Duleep Singh jong chun diamond chu East India Company ten jong Duleep Singh koma diamond cha APUT an sei bang chun Duleep Singh jong chun ana petai East India Company te jong chun gal azo zo uchun Punjab gam sung ho a he inju ting le Sikh gam ngai lo hi all hang ki thu ki na ki phin na hin bol get nin ti ti a gel ju uchun alam kai nu jen dan jong chu jil la koi event ting la adang royal family ho zo se jong chu London a chun atol phei uvin Christian asu gam taw vi hi chi hola chun Duleep Singh yong chu kum som lenga hi chun London a chun ana solovin 1854 kum chun Duleep Singh jong chu alim chu Buckingham Palace a chun ana sim uve aji chu Duleep Singh jong leng khat hi jina chu aza naw chu pe u hi Queen Victoria in jong ama sapena dinga zuna chun Kohinoor chu ami pi jo se mala a chun Queen Victoria in jong apat na pena dinga Kohinoor diamond chu hi chi a chun a hin mu e aman jong a khut na chun a choin Duleep Singh jong chu chi chu kum phabe pi England a zo chun ama jong India a hung ki le ki ding ati in British te vai pu dan de lo je chun a ki pin pin jeng in hin la British ten Duleep Singh India a hung ki le ding chun de pu win Duleep Singh jong chun Germany te ko ma ki thu pi na thu min ana bolin hin la ana lol hing zo pun kum som nga lenga hi chun ama jong Paris muna ana thetan hi khalanga chun Kohinoor diamond jong chu Queen Victoria dinga jong chun atupi le jingi subsit na Kohinoor kiti ji chun hi chi hi subsit na Kohinoor diamond kiti wang chun hi chi hi numei hi lo le pathin ho in hi chi Kohinoor diamond hi aman le imacha wangsi no chu lo di ti a ki sei kin in hi 1851 kum chun Hyde Park of London na jong chun exhibition na chun British government ho jong chun mi pi ho cho Kohinoor diamond chu ipi ham tin avet sa ta win hi le mi pi ho chun kilom mo sawal jing win hi chi sung neu chi khet jina hangal le tul na sata o ma ki thana anum ti chu agel win hi le agel sang u chun Kohinoor diamond chu ana kilom pun Kohinoor diamond cho glass hal neu khat ta banga chun au min hi Times newspaper June 1851 na report na ki pe chu hi le Queen Victoria aji pa jong chun Prince Albert jong chun mi pi ho in Kohinoor diamond chu agel sang wa hoi mo sa pha na chun aman jong Kohinoor diamond chu 1852 kuma chun them khat chu ana tan sa in chu tingla them khat jong ana jut bal sa in hi la them khat chu hungba domin isi pa chun Kohinoor diamond jong chu agi idan hop som la hop li chu agi na chu akile la in phatma sa chu 186 karat na gi a hin in la hung ki su thinga ki tan zo chun 105 karats bo chu ani hetan hi khalanga chu ki hung lut le kit la British ten jong Kohinoor diamond chu ama ho khut na hung lut chun ani na ki cha win hi aji chu subset na Kohinoor diamond ni ki ti ji chun ama ho in jong gam sung wa Kohinoor diamond chu pasal ho cha na thamsa po win leng nu ho bo chun hi che diamond chu ana kibu win eti chun hung chi in Kohinoor diamond jong chu Queen Alexandra aleng lalukhu a chun ahung ki hap min eti chun phachom khat zo chun ama thi zo chun Queen Mary aleng lukhu a chun ahung umin 1937 kum chun Queen Elizabeth anu chun hi chi leng lalukhu Kohinoor diamond na chu ana ki khu in la Queen Elizabeth anu jong 2002 kuma thi pha chun eti chu achai na pen chu hi leng lukhu a Kohinoor diamond mi pi la ahung mi pi la a aman uwa hung le naw chu ama thi zo chun
Kohinoor diamond na lenglal khu jong chu Tower of London na chun ake koin ama na he Waterloo Barracks lang cho hin hilai muna he sana songman tammun tina ko na British den la ho cho ko hi iti chun kum jagit lang cho Kohinoor diamond chu British te gam sunga chun tai British te gam sunga Kohinoor diamond na kum ho chi calculate le kum zakhat le som sagi le thum cho hi tai tuni ni khu hin India mi te enjong Kohinoor diamond hi India te a hi tin it na le ki phin na tam ta num ji e 2015 kum chun Oxford Union Speech sa nalta kha chu hi la India te British sunglut masanga economy u lesit pumpi economy a chu 23% hin British ten adal ha chu 4% hi tin an sei uvi aji chu British ten India te a haun ho zo si chu anakila do tai tin an sei uvi ni hi hitia ama apan na jong cha Prime Minister Modi in jong na sata in an support ni in la Kohinoor diamond hi British te in India to pha hi ti ki het na chu hi in Kohinoor diamond chu British te chun India aku na cha hungu ham hi lo le gifa ni ki pi ham hi lo le ada chum lova India chu te chu ala pi u hi ham 2015 kum chun sashi tharur ki tipa chun 2016 kuma jong chu Supreme Court na chu Kohinoor diamond hi India te a hi je chun India government te in Kohinoor diamond hi Britain ko na la le diu he tin ki phin na petition chu na semin hi hin la India government ko na tong Ranjit Kumar jong chun Kohinoor diamond hi Lahore Treaty a chu Prince DULEEP Singh le British te chu ana ki ho wa na pi he tai ama hon hungu zong hi pun ada chom lova la pi zong hi pui hi je a je kinung la le thei lo de tin an se yin hin la Archaeological Survey of India te jong chun India te ko ma chu Kohinoor diamond hi British te ta phat phana ki ho wa ki hon chong la le ding kin gu diu he tin mi pi la chun phon do na chen nei uvi chu keu se chu hi lova Kohinoor diamond hi tu a hi Queen Elizabeth ma thi kit le Kohinoor diamond hi epele ovoti a ki phin na cha sang te che chengin in la tuni ni khu hin ga gelin hi chi khang la ya Kohinoor diamond ana la khang wa chu India ki ti jong umlo Afghanistan Pakistan India ho hi gam khat dinga gam khana num hin borderline jong umlo hin hi chi khanga chu British ten ana la do hin teng la tu a hi ti ham khana India te Kohinoor diamond hi ani te chu pi le ding tale India te changdam Afghanistan te changdam Pakistan te changdam hi lo le namle za dung zu ya chu sik te chu changdam ti chu question lien ta khan hi in eke jong ke thei pun ga si kidinga jong chu India te ko ma Kohinoor diamond chu British ten hungu jong hi pun ada chom lawa na la pi u jong hi pun mi ke ho na an pi hin hi je a chu ke ge la wang chu la le wang chu pabe set ka sapun hi ama hon epi lawang chun a ho pun en la le a forsa la le a thum le ding wang chu di ka sa thei pui aji chu Iran te en jong le kha le history hoi ta khat ani ki ubin Kohinoor diamond he ke ho a hi tin le kha hoi ta khat ani ubin apang ubin Iran te jong chun British te ko ma chu ke ho diamond hi epele vintin an sei kin uvi 2000 kum chun Afghanistan gam sunga Taliban spokesperson pa jong chun Kohinoor hi ke ho a hi epile votin British te ko ma chen an sei uvin 2016 kum chun Pakistan na Lahore High Court na jong chu British te chun Afghanistan gama ko na Pakistan te gama ko na diamond hi hungu hi epile votin sei kit uvin hi ji chu hi chikhanga chu Pakistan na Lahore chu sik ten an to pha na chu Pakistan te chun ke ho a hi tin sei kit uvin hi ji chun ga ge leo chun Kohinoor diamond chu ani te chu pi le ding jong la chun koi pen pi le dam ti jong chu ha le jing in hi ji chu hi chi khanga chu lai ke ka lai hi nang ho gam sik te gam te anyeu che khe na ki ho ma hin koi te pen pi dam ti jong chu ke thei pui tuni ni khu hin question khat ka hin do num chu hi le Kohinoor diamond hi India te hi pi le du ham pi le lu du ham ti chu ka hin do no min chu ting le Kohinoor diamond hi agam ni te ani te pi le ding hi le koi country hi changdem ti hi komena nan se divin ka hin tim vi hi chen hin video ke chain aban video ting ki muto ki tauti